Ngap yang sebahaya pi iwai iba pejakan ni ke report ke badai minta kesini ke arpa pratrik nailar hajar arpo. Katkum ke ni ke report balai tu dah ketenat ke koi kya jong ke sorkar India laong ba kibru ki bayo ya kan ke jingpang covid kat kandai habro ke wai kar India ke batang hapo ke arpsau kanta minta kidon kemba. Hinyau hajar aspa ndru kat ba ki blak klatno kidon kemba. Si hajar san punyau ki bakoj Henry hajar shispa hinyau ngot. Bat lada kinlang baro kibru ki bayo yakani ke jingpang covid kat kandai habro ko wai kari India menta kila kiu shaka lai pulai lak pra punyau hajar san spa ngot na pedeng kini ap san lak pra pulai hajar kene spa sawo pra kidai kibla kojno bat kibla klatno baro kidon kemba Henry hajar san spa arf kandai ngot. Kejala kabla syak tabun hakani ke jingpang covid kat kandai nabro ki jala ki bahap hapo kari India kede kejala Maharashtra baro ki don kemba hinyolak life hajar sanspa Henry pra na pedeng kini ki brang don menta pedeng ke jingsya semar ki don kemba silak hinyapo pra hajar sanspa Henry wengot batang hapo ke arpso kenta ki don kemba san hajar life spa Henry ngot tang napo kejala Maharashtra. Abangi pai pat sekejala Meghalaya katkum ke report boleh tu menta kasni laong bakidon kemba shispa kat wengut ki bayo thamai yakni ke jingpang covid kat kandai na pedeng kini ki shispa kat wengut na East Kasil district ki don kemba sapunyau life ar na po East Garo Hills arpulai na po West Garo Hills lai na po North Garo Hills lai na East Gentia Hills arngut na po Ribhoy district bat iway na po West Kasil district kat baki bakoj baro menta kasni ki don kemba san kandai ngot na pedeng kini san po arngut ki den na po West Garo Hills bat hinyau ngot na po East Kasil district tilada kainlang baro ki bayo yakan ka jingpang covid kat kandai ki brang don menta pedeng ka jingsya semar habro ko wai ka jala Meghalaya menta kila kiu shaka si hajar aspa hanya po arngut ke distrik ke bahap hapo ke jala Meghalaya ke bom don shu uwei ru ubayo thamai lani badang don hapadeng ke jingsya sumar ha ke jingsya kta hauni covid kat kandai ka dei ka Southwest Kasil district tangkine kublai shibun.